Mame Mao Akwaba and Foumbra Ghana SM TVGH so what friend me Adjoa searching. Mame go straight to the point. Owe Jimia NPP Jimmy ya ye ka bibia no muntie emo mo opposition. The same Jimmy na ana NDC so afa so a ana se omonam kwan so a omoye. Meti so Ra Justin Kodwa, General Secretary of the New Patriotic Party, Eba Bontene Beka say, ono the office say MPP lusu no mu lusu ye no, eye spiritual ye sunsum asem. Meka cho Ra Justin Kodwa, enye sunsum asem da, eye mo ankasa musu ene mo ban ene ma mo ko position konya 41% no. Meka cho Ra Justin Kodwa say, omo mo ton mo japade, omo mo se omo daade, omo mo sika omo ho omo bibia, support the New Patriotic Party. Mo ba be mo frem ana mo mfa. Omu hia mo akakre bia mo ntimi amoa mo wo hwe eyaw amane ne atete a mo ankasa mo de mo ankasa mo nkofo efa so a ni nyina ka ho enna obi ka asem ana mo attack no ni nyina eka ho enna ma NPP elusu sa jimie na bi ana NDC nso asi kwa so a omoye no nurses focus strike na a whole minister for health on be ka asem ma yenti a owura akando obi na no a o say yankofa retired nurses for nemra no momra be yeduma no obi wenya 60 to 70 years obetima ma yare for so ohwe communicators ne so obi ti say captain smart Jimmy Keka bosinimuka entro yankoti a was nurses for no tool allowance was nurses for no disability to fiscal challenge allowance entro nko asem a enim me pacho me ade ba ko nurses for no kan ya e kan me pa say aden wo ye adwuma e wo hospital na oyare a na the same hospital no kwa no massage niska. All this genuine concern people are not addressing it. And near more people who nurses for neka, I think say or more can nyansasem. But I say Minister for Health, a nyansa kwine and nurse for faswa no mokasa. She will be to so or henbabuama, Jimmy Kanen Kwasateka. Obien Anua was a nurses for Namoko strike in Yamin Kumu, Yamin Tweet Yamoka. Na Abranti friend of Johnny Bresford, Hughes will say, then we do TV3 no. Uncle Cansem Nintia, Obia one car was ya okay nurse no. Won't mean to won't mean Chenny 1 year. Hey, really? A talk never heard in anywhere except this stupid country. Such an unfortunate and ungodly statement. Obesuka come here or say nurses for paying no. Nikunu a MPP ni. Masa, Adiana mo yeno, Mami Casamancho, Emra. His Excellency, the President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, make MC Aman or Ahafono, Ahafo fundraising. No, tie. Ushe nurses wana area omube gu wana na nyasem keto omudo omu support ebe support to NDC na you have no idea. Upo mo to papa edima NDC last year and I said last election where me patrona nurses for. Edi Jimmy ni nkwasi akeka no. What I say, Edi Jimmy no. Na me say His Excellency John Dramani Mahama oye nyansa for na me say obe solve this issue ama asem we afri ho sa nkwasi akeka na sa omo kasama NDC omo keka no nurses for mesremo se mudi sa nkwasi akeka na chianya ade mbekọ adwuma biem enti me pamo chew mon kama komantom yem na me gidi se owura John Dramani Mahama obeye. What I say, mesremo sa NDC communicators no munya sem papa biaka e mamuke kan kwasa some of fan nurses for no. You have no idea what ayarefo are going through. We yare na ko piem wo hospital masa na unim se ade ekoso yi nyina ehiafo no so ne ye ho kire ye pa wo because ono ensem ni na anase ono a benefit free NDC also of friend who communicator na who did nurses for them no or one for doctors. What I say, hospital be kura, ube kum kura, or kokura ye niska, and to no nim near a here for kum. But so ye in some training now your communicator. I dear back one, the best me catch and send them the manuals in the say. See, would ye be an hour to but you know, Momukoto database one city. A here for ma, mama more diabetes, a papa more hypertension, mamma, no papa more good demo. A yard, you know, says uncle for no, say CA or no. Only sa opportunity ni bi me kan say only sa akonya ni bi te se wo no se bibi to ni sesi ya a government hospital no beko unsu nyansa na munya chiwie no ye rasi edun katia kasa na se wunyina ne se one city taxi a ye John Dramani Mahama e de ato fuel 1 liter so a driver for esu kromu ha no
John Dramani Mahama enyi sika ne ntu ne boto samoya ma adwene se sabi mumu bi mu baba be kasa se akwada a wo sua se de esi nante a yenso ye beye ya adwene se nkwada a ye sua awea ne yayi mu ano yewura asi edun katia akufu ado taxi ya ode tu yi levi so no me say nana ado dankwa akufu ado ne baomia aban taxi a no amode tu yi levi so a ne etua ne krom ha no enye ufunu kotu na wo hye ne nti ene ye de sa 1 cedi tax na eto 100 cedis so no yewura si edun katia kasa ufunu kotu na kametimi ama fum sudwa atu na makọ akọsesa bi wo fom asi abrewo lemumu bi mu ya adwene se moye like mu ye entertainer e wa amanyosemu a yan mu bi ye bekata ye ni nso aka ya adwene a kire mu ai John Dramani Mahama enye to emfa nguni boto ye wo kuro mu ha ena mo soru si MPP aban ekon so se akufu ado eje Ghana to na muni muni ode to no ye from 2008 mobile ban mu kosi 2016 mobile jeje oman yi to de kodi dan no e wo trasako asi edun katia NDC aban mo meka nkire yen from 2008 dubesi 2016 ni amode ma Ghana fo mo baje Ghana akonwa emfinhia nwotwe adekodi airport amode ma Ghana ma mabunu nya asomfaso timamufuo nya asomfaso kuroma enya asomfaso momra emeka nkire ye Wosi John Dramani Mahama e the 1 cedi tax ato 1 letter so all because of say ye benya nkanea e wo kurom ha enya sa John Dramani Mahama buy wa increase electricity price over 14.something% e wo kurom ha enti wo pesa wo kira yen se John Dramani Mahama momu de anye to emfa nwunu botomu ni akufu ado obeye free secondary school wo mayimu obesisi hospital si twa kuroyimu hiaye obeyi akwan twa kuroyimu hiaye district assembly sifo anu omukọ adwuma omutiti nnuase obesi ultra modern story building ma wo mu kuroyimu a police fo atenaye fire service fo atenaye a soldier fo atenaye schools ahodo adan a obesi ni kurom ha no sa aban ne de age tax ni di John Dramani Mahama nye tax ni o de ye adwuma me say momra mayen kontankire oman 2008 mo ba fa Ghana akonwa e de ba wie 2012 adekodia potia mo de ma oman ma Ghana fo enya asomfaso me say ye ba fantenta fidie we so a expose mo NDC party no naked ama Ghana fo ahunu se de musitie me de say ye manke to a omo twro BC enche na omu bewura secondary school ye nyina ye wokurom ha ye nyina ye wokurom ha obije 1 cedi tax ewo 100 cedis so ehwe nkwada kwa entua kapre ebra na Ukraine war ewo kuroyimu ewiase COVID-19 ewo wiase eka wiase nyina sikasem including UK sikasem eseye America fo esikasem eseye sa aban no etimi hwe Ghana nkwada akwa ene Ukraine war ni ho COVID-19 ni ho musimo ba abeyi schools wakese every free secondary school namo mode mo ma akokọ sa school no prempe no opoku ale no edisade college no ni ade mu beyi schools wakese na free ho namo ministers ni MPs mo nko amoma na betimi yakọ ya nya nkwasiafo na egu krom ha o NDC aban a sabi